Tala fa i le nei fo I vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua I Wellington e. Ua wha ailo mai le whainga malo ia ni vaenga tupe wha au popo mo ngā ruenga whai le mtanga adwenga le soifua maro loina. Ato ai fo I mo le fuafuanga e wha au popo ai ni awa noa se lau mo ni fo mai mai whafo e ngā lulue ai le tonu o New Zealand. O se vaenga o le nei wha silanga alo ia le malo e au fi ai fuafuanga wha atosina mo le awa oina o ni tausi soifua e o I le wha se lau lao wha I le tausanga. E le ngata I lea, ai lua se lau valus fululima miliona Tala, ia le vaenga tupe wha au popo, o le a wha alu le whainga malo, I au nanga a fo mai tu ma oti o le tunu, e fua I le lei o le whaatino ina o la tu au nanga. O le a whaawai ina fo I le mtanga luenga, le Health of New Zealand, ia se au nanga e luas fulfai tu la moa so e fitu o le vai aso, e mawai le awanoa o tangata uma, e whaatu langa I nai ma tano sanga, ia ni appointments pe a fia wa ai I se fo mai I lunga o fesota inga televavawe po le online. O le li palamia ia Christopher Larkson, wha Pelemi Star o le soifua maloloina le ua ye nei o Sāmoan Brown, na o la ua tu ina mai le nei wha asisilanga, mai le whainga malo so fantasi, I le taimi o se whailo inga I le fiafia nafi, ma le autu Tala, ina ua uma le fono tanga masani ar kapeneta. Whaari aia le minsta le soifua maloloina o Sāmoan Brown, o se tasi o ana fuafuanga autu, ina ia maua e tangata uma le awanoa le lei, ma tā le whengai, e wa ai ai se foma ai po se tausi soifua, I ofisa e whaamautu I ai, ia ngā ruenga, ao lātou foma ai po o GPs. O le temi nei, ua whaalia e le matanga ruenga po le pātia le Labour, o le au whainga o tupe ua alu ale malo, e te tongi ai tangata whainga ruenga, ia ua whaamalo lo mai ngā ruenga, mai ua sanga whaamautu inai, ma le tūlanga a whaina o le tōtele o tangata o New Zealand, I le fuafuanga le nei, a le malo so whaatasi, e whaaititia I e tupe alu. Ua iloa, I le tari tūstusia, mai le minsta le soifua maloloina o Sāmoan Brown, I se fesiti whaapale mene sa tu ina atu iai a le Labour, e torus full tolu miliona Tala, la fa ingo tupe ia o te tongi atu le mtanga ruenga I ana tangata whainga ruenga ia ua vaea ma ua wha malo lo mai I le vaenga o le Health of New Zealand ai ese ai le isi wha miliona Tala o te tongi o isi fo I tangata whainga ruenga ua tutuli mai a lātou ngā ruenga I te tono le mtanga ruenga le soifua malo loina po le Health Ministry I le vale o le asaluas fultolo November le teimi lea na tu lai mai ai le whainga malo so whaatasi lea ua iei nei, ma le aso fitu o le masina o February na se I mawai atu nei. Na whailo mai e le suiso upo le Labour, mo ta upo tau le soifua malo loina o Ayesh Vero, ua na o se vaenga lea ua whaatino le teimi nei o ia fuafuanga le whainga malo I le tono le mtanga luenga le soifua malo loina. Mai maua e vaenga tupe a fiai, whaatusa I isi vaenga o le auwhainga luenga le malo. O le tau fia le pātia le Labour, o le tolus fultolu miliona tā la o se tupe tele, e le tau na whaonga ina mo nisi au nanga e mana o mia I au nanga nei e le soifua malo loina. Whailo mai hoi le tamaita I whaipule, ia Aisha Verrill, ia se lipoti a le sosaiete le pisa a, le asa atangia mo iai, o le valus furuono pasene o tangata whainga luenga, a le matanga luenga le soifua malo loina, e manatu, o le whaititia o vai ngā tupe I ngā luenga whai nei, a le matanga luenga, o le a tidi ai una whainga tā, o na maua se vaenga tele o tangata, ia au nanga tāla whengai, wha ale soifua malo loina. Ua whaalia le minsta o vai fafo o wawasa mana I Winston Peters, o le a whaamasino ina New Zealand atu nuu ia o lātou whaatawai, ma whaiwhai mea whaatasi, pe a whai, e le si itia ia na tupe whaalu I ngā luenga tau I le puipuinga. O le vai aso na tenei, le sa whailo mai ai e le malo peretania tele, e o hatu I le tausanga e lua afe luas furfitu, ua si itia I le lua ma le afa pasene,
o lana GDP ia tupe e whaalu mō ngā luenga o le puipuinga. O nai masina o luma nei, o le a whailo mai ei whalawa i tele le tamaita e minsta le puipuinga New Zealand o Judith Collins, ia le fuafuanga o tūtau le puipuinga a le malo o New Zealand, a o luma nai ai, ia le taimi o le tala o tū o le tupe le masina o me, o le nei fuafuanga o tū, o le a wha manino mai ai, ia tupe o le a whaalu le malo i lona puipuinga, a toa mai tu a inga o mea whainga luenga o le a whaafou i nai. Na amata mai le tausanga o mawai, o na whaititia tupe whaanganga le malo New Zealand mō ngā luenga nei tau i le puipuinga. Pei tai o le ua umo na whailo mai e le li pālemia ia Christopher Larkson, ai whapefo il te maita e minsta le puipuinga o Judith Collins, e mana o mia, o na tau latalata atu i le 2% o le GDP o New Zealand, se si tanga i le tau o na iai ia tupe whaalu, mō le tūtau i lona puipuinga, ona o tūlanga ma ale ua iai nei ia le vā whialono ai o malo o le lalolangi. Sa whaalia mai fwoi se manatu, a whai o iai se wha moi moi o le malo New Zealand, e fia a vea ma sui a wai o le vāanga lo na lua o le whea ngainga o le Orcas, o lona winga, o le a fia i loa ai Australia, a Amerika wha pēma Peretania tele, po o le a la ia se sao New Zealand i lea wha antisinga, ai mai se, o le sitia o lona tūlanga i ngai o inga tau i le puipuinga. A o iai ko rei saute i le vai asana te rei le minsta le vai whafo, ia wawasa mana i Winston Peters, na ia whaali ai, e ta tau ai le malo New Zealand o na sitia i le 2% o lona GDP, le au whainga o na tupe whaalu mō ngā luenga whai o le puipuinga. A mtanga fo i le vai aso te ruai, lea sa iai i le malo o saina, ia le i minsta, mō ni whailo inga wa tai o lea tunu, mai sa ia la ngai, le whai o ni whaataita inga o whaatau o le malo saina, i le tonu o le vasa tāse mane lata mai nei. Ua whalawa i tele mai e le pulenga o le sua vai le lau mua i Wellington, ia se ripoti o se suenga ua i loa ai, le tele ma le onga o whaafita auli o le o hawha ina ai, ia le au nanga tau le sua vai tā mawha i le tonu o le lau mua maona ai tua oi. O ia wha le tonu e pei o nātangia le ripoti e au fia ai le ngau ia leo se vai ngā tupe tele le whaalapo tonga. Ai wha pe ai malu tua le tā le whea ngai o ngā ruenga whaakona karate, ia o lo o alu ai se leni ma tupe tele ale pūlenga o le sua vai. O le masina na tua na e tunei sa wha iloa ne ai le pūlenga o le vai, le Wellington Water, i le pūlenga o le ai o Wellington e wha pēr la tau te mo o mia se vai ngā tupe e o atu i le tolu se furufitu ma le awha miliona Tala mai le pūlenga, ma pūlenga o ai o lo la tau whai sea i le tonu o le sua vai, i le tonu o leisi toru tau sanga o lumanai, mo le fia wha ale lei ai o la tau masini tau whesota inga televavave, ia ua lata ina uma ia leo ngā. Ai, o le lipoti lea sa whalawa i tele mai lea songo fuana nafi, ua atangi ai, ia le maua e o tupe o lo alu i au nanga whaakone karate, ato ai mo le tau o loa e mana umia, e mafua mai, i le ai leo se whainga e pūlea le ai, le whaao ngā ina o tupe le whaalapo tonga le nei o le Wellington Water. Ta o mai le te fono le komiti whaafoe o ia tūlanga na whaatoa manino mai ina ua whaia le suenga whaapitoa le nei. Ne ia whaalia fo ia le mata aupo tasi a whiailenga o ia o se le ni le whaalapo tonga e whaitau fia se furu awhe Tala sa a whiai. Peitai la o le o tu ina atu ia lea mata aupo i ao o le tūla fono ma leo. O le so le fa ia se fon tanga fa anatinati ala komiti faufotua le Advisory Oversight Group e te fono aile te maita ina ave mo pule nu o Wellington o Dame Kerry Prendergast mo le talano ina o le lipoti e winga i le tūlanga ua ia i le whaalapo tone nei o le sua vai tau mafa o Wellington. O le awhaia le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe ni suinga te tele o le tūla fono o le Crimes Act ina ia mawhaia i tangata lau tele o na tau fia se tangata e ngau ia ni oloa mai tu tonu o ni whale oloa. O le nei fuafuanga se vaenga o tau whainga le malo e tau whaititi ai
le tele o le mau whaala velave wāli ni mai e a fi ailenga o ia o loa mai le tonu o whale o loa I tu o le tunu. Peitai, ua whaalia mai e Stasio Polofesa o le tulafono I au kilani, e na te le langolango ina le suinga o le tulafono, ona o a fianga e ono tula I mai, I le tau mawhai o se tangata I le iawa o ina, e pue matao fia, ia se tangata soli tulafono. E manatu le li Polofesa le nei e suafa ia Mark Hannigan, o le nei swinga, o le afa malo si ai mauna ia tangata e whaatino se ngā yoinga, e au noa ma se pui ngā o la tau saonga le mu. Na ia ta ua, e le aia se senga mo le tau mo whai o se tasi e sa vali lunga o se maia, ua te tau mai leisi tu, ai le aise upenga e te tau I lalo e tali ai, pe a se ele vai, ma pa ui fo I lalo. O le tulafono lea o lo iai le teimi nei, e le o iai se pui ngā mō tangata e ona whale o loa wha apea ma leo o le pui ngā, pe a whai e tau ma whai la tau ia, e tau fia se tangata e whai e se ngau inga I le ao, ia pe whape foi o le tau ni o loa e ngau iai, e le e o I le awhe Tala. Ai o le swinga leo o mana o ai le whai ngā malo, e whai I le nei tu la fono, o le a whaatanga I nai so o stangata o le tunu, e a ia I se ngau inga e wa aia iai, ma tau mo whai ai e tā ofi le tangata o loa fia I so o se taimi la vo le aso, pe a whai o le a wawe o na la tau whaafse o tai leo, mausi ta ia a la tau whaatanunga. E leo fia ma I te ena malosi e le partia le act, ia se manatu o le wasenga o pule a onga, e winga isu enga fau o le tu spasi o le NCEA, mo le tu stusi ma le whai tau tusi, ai wha pēr ma le numera, ia whai e lunga o fesota inga televavave pe o le online. O le manatu o pule a onga pe o na whaalia, ia onga ia ua whaamutalaina, o a onga e o pito I mātitiwa I le tonu o New Zealand, o su enga fau nei, o le a maua mai aise tū pulanga fau o te maiti, e uma mai a onga e uno ma se wha aironga e maua. Nei loa, I su enga e lua ia sa whai e le tausanga taruai, e sili atu I le awha o te maiti e le ipasi, I le su enga o le tustusi, ma le whai tau tusi, ai lata I le tolu kuata e le ipasi, I le su enga o le numera po o le matematika. O lona winga, o ia te maiti uma, e mauti noa e le pasi le NCEA, se I wanga na ai, ua pasi I su enga e pei ona ta ua. Whaalia mai whaapea e mawhai, o na awe la tau ia nisi credits wha au popo se lua se fulu, ina e mawhai o na pasi ai pitai, o le tau sanga lua awe lua se fulu walu, lea e whaamuta ai o na maua ia lea awanoa po lea option. E le o langalango ina fo ia pule a onga le whai au Iesu e ngai lunga o fisauta inga televavave, ona o le popolenga e a whaina te le aita maiti Maori a e whaapea ma ta maiti Pasifika. Peitai la o ia tūlanga e le o fia I le so o upu o le partia le act I mata upu tau o onga o le tabaita I hui pule o Laura me klua. Na ia ta mai e fōlinga o le mana o pule a onga nei, ina ia ta o fia suenga ia e atangi a I le te leo le whaale tonu I le hao o ina o tamaiti I te tonu o a onga. E manatu le sui hui pule o le act e le tau na si I pēr I lunga le tūlanga o a onga o le whanau. O le tausanga na te nei na fola mai ai le tamaita I minista o a onga ia Erica Stanford ua pasia se vanga tupe e lua ma le awha miliona tā la e fesoa soni ai mo le tusa o le se furuafe la o whainga o tau maiti a onga e mo o mia se fesoa soani wha pitoa. I nai tala mai whafo I Aotearoa ua lapata I ai tangata o le state o New South Wales ina ia sauni mata pena mo ni winga whaale tono le tau o lo anga iana I se vaenga tele o lea se tete il nei vai aso a o tau la tatu I le talawhatai o Queenslandi ia le whaale teropika o whaingoina ia Cyclone Alfred. O le whaale nei o Alfred sa ia I le mamau e tusa e whaase lau se 4 kilomita I matu sa sae o le Sunshine Coast I le tae ao le songa fua e tu sai o li poti mai le ofisa wa ai tau, mai na walo ia le whaasolo ina malo si le po na po, a o taura latatu I lea tala whatai o le sitete o Queenslandi.
O le state o New South Wales e pe on sila fia se na fia ini la pata ingo ni a wha o le teropika mai o lo ngata mai le tausanga tasi iwa fitu wha o na o iai se a wha i lea vaenga o Australia le wha le sa wha ingo ina o Cyclone Nancy o le a mata i tuina pea e le wa ai tau la pata inga mo inga wha le tonu le tau ai maise o matangi masavili malolosi e ono a fia i New South Wales i le vao leisi luas fulfa a ngai atu i le wha se fuluwalu i tū la o luma nai. O le asto nai na toe tu uai New Caledonia e le minsta mo tunu i whafo le malo falani o Manuel Valls i na ua uma le vai aso a toa sa iai mo le toe amata ino tala noa ngalo ia ma vaenga wha upwhai o malo e tu sai o se luma nai o tu motu nei o loi lalo pea o pule ngā whalani. Ua mai au na forsia e le li minsta i tu uma lo a fia i upwhai o New Caledonia i ni pepa o whaamtalanga o lo a wili i ai mata upu e mo mia o na sanga whaatala noi na pea mai e ta wai o lo i elena whaamoe e toi fo iana i no mea i le whaai unga o le maasina nei. A o iai o iai New Caledonia na maua le avanoa e wheiro iai matala noa mata i tai o vaenga whaupwhai o malo SS o lo o iai a mai se whaaululunga o matanga aluenga e o fiai i ele soifua malo loina o a onga a mai se fo ilati na e maltama o ainga mata i tai o nuu mai tū malo. Sa ia whaamautu inai ia le tūlanga o le whaawau pea o fisosoani mai le malo falani ia New Caledonia i le toe tau whaale lei o mea ia sa whaalenga ina i le taimi o vevesi na tūlai mo ia i le tausanga ua mawai. Ua whaia se polo inga le pelestene a Amerika o Donald Trump e aveai le Ingilisi mga ngana aloa ia le United States o Amerika. O le nei polo inga e pe ona lipotia na seinia e le li pelestene i Washington e le astona ina te nei. Ta ua whapea ua whaalea o ngā ina i lea polo inga whapelestene ia se wha i unga sa whaia lea i le li i sa avea mo mua pelestene o Bill Clinton na whaalele iai ia au nanga mo tangata uma e lele leila la tau malamala mai le ngana Ingilisi po le ngana Peretania. Whailo mai ia Donald Trump o le whaata ua ina o le Ingilisi o le ngangana no ia Amerika o se la sanga ua leva lava ona te tau na whaia mai mautinoa o le alaunga te si ai tangata uma o le tunu i le ngangana te tau na whaonga ina i vaenga uma o lona soifuanga. Ai pe ona sila fia o whaamau maunga tāua uma i le tala whaasalopito o Amerika e o fia ai malona whaavai, whaapea malana tauti nonga o lona malo tuto tasi o le Ingilisi po le ngana Peretania sa tu si ai. I ta'alonga, ua manu malo le au hoki e tamai tai o New Zealand le Black Sticks i le ipu o le Nations Cup i le taimusanga le sa wha ngā solo i le tunu o Chile. O le final o le taimusanga le nei na whetau i New Zealand ma Aialani mai uma le taimi whaatulanga ina o tutusa e taitasi sikoa o na se e tuai le whaile shoot out ma manu malo ai le Black Sticks a New Zealand. O le lau ma waile avanoa o le au hoki le nei e tamai tai o New Zealand e tau wa ai le taimusanga o le FIH Hockey Pro League mai o le afisosoni telefo i le manu malo i ala tu ta'alonga o loma ma Australia le masino o kuso e sa ili avano ai mo le ipu o le lalo langi. I ta'alonga awheleti o le tamaitai e ngoia Maya Ramsden o ia whaatuina se matati a fau New Zealand i le tuunga mamao o le maila le ana ta moe ai Boston i Amerika i le ason nafi. Na tūlanga tolu o ia i le tuunga ai ono na taimi e whami nute luas fultasi tesi 5 sekone ua ta tae ai le matatia ua sfuruwaru tau sanga talu na whaatuina e le maita e ngo ia Kimberly Smith i le whami nute luas fulfa tesi tasi 5 sekone lo na taimi. O le tamaita i le nei o Maya Ramsden luas fulua tau sanga o le soifua na ta moe mo le aua le University o Harvard mai o lo ia o mia fo i le matati a New Zealand i le tuunga ta moe o le awhe 5 mita le na ia whaatuina le taimi o le Olimpeka i whalani le tausanga taluai o le tuunga le Boston o lo nawa noa munimuli lea
e whaamautu ai so na awanoa e tau wā i le suanga siampini le laulangi ia ole awhai e le ai o Nanchi e ngisaina i le māsina nei. Ia ole whaaiunga le nā ole nei vāenga o talafau